ni Mamicha ari. Mamicha. Yes. Jire ko igwa retwa riu ngithoma Nyeri. Mamicha. It's an SME. Kuria mwena wa Solio. Ndio settlement ciho cia kabiro kuria wetagwo Solio. There was Solio village 1, village 2, village 3, village 4. Na thirikari ya Laikipia, especially the county government that have been makwetwo bakiruta wira remarkably well to get the villages in cia mai because na Solio hari is a seriously arid place. Yes, in the villages. To the Uroketa kuna mheshimiwa magi wake ujore back in the days. So I know the place. Mamicha ari. Ni akikara ya ku Solio. Na kwa ihinda ria tumiaka tuigana ona ri ni akwetwo akiruta wira wa supply kindu wetwo clean water. Yes. Oh, the vendor wa mai. Vendor wa mai. Rori ciake iko ciandikitwo Samcha. Yes. Samcha. Ndio. Riu Mamicha ri ni ara complain kindu gitagwo riri unfair competition from established farms. You see, henya na ke hoi muthuri mwana ari mukuru mundu ucemanitie no theri wa kiondo ari o munini arakiona there is a window of opportunity and in investment etondu wa thina wa mai arakirehe heavy equipment from Nairobi and experts manager mai na odeka ginya plant ya treat mai gutwike ni ole supply yake mai kou mai akwenja mai na mathambie acoke endie exactly no Mamicha no aje kuranwa out of business tondu his is from hand to mouth. Yes. Kana maika bobo akarega kuhura magabozo kumataha Mamicha onake no murimi utari munene ona ndagera tika ingia ya customer wako mugurira rori ngima tondu athimana rita. Yes. It's like a dispenser. No vendor. Yes. Riutie no njukaga aramithi. Yes. Na madi. Yes. The get Kiraki a very serious investment in water. Equator na dofori we gana ginya kuma treat nena marori make meru ginya ni ara paipirado mai ucio ni agukihinya Mamicha nona kuyoro uguo ri itura ni rakua na umweke wow make we mai tonyua Mamicha tukikwenda mai marenyo ria thungu gugu tukorio mwe witu riu nakoga mundu waga kamani ri ako invest ri ni kara identify andu aria mahotaga gutambia propaganda na ihenya muno na kara mahunia mamenya aria mekunina Mamicha Munyana na marahairie ku Solio ri nigetha ru Mamicha run out of business automatically and near irrevocably and inevitably mathie makira andu atiriri rori ino ya Mamicha no makuaira mai nayo ri to ndagorire njeru ri endeirio ni muhindi exhauster No, that is character assassination. It is slander, defamation, damaging. Aya komera amegorire eroti. Oh, kwa mundu bari. Wakenya vavi. You see, propaganda theory. You see, it has the element. No propaganda no more element ya alarm. Caution. Limu dosi no asi ora asinkire na ihenya muno. Ate. Kai Mamicha. Nyengutu manyueta. Na kaya gija modo wakabu atiri. Yako ya guo mwiki.
Ona mwiki ungyo ni andu ngari yo ni mamiwe muno. No ni ya muhindi extra. Gari nori. Tiyo kwa kaitangira ngiwa bululu. Emo do kia dagi kwe. Na meri mwetiga ine. Ni mani na Mamicha. Mamicha is not happy. He's even threatening to relocate. Na watie hawa watu kitusi. Tolong ni orang advise you ayat wati ni. Propaganda ya mueri. The corona come back. No, Sergio, your area of operation. Yes. No, na waiti to acho mga oko adi akaru ama oko. No, Waitito has been cancelled in Jiro. Akimako wakirugama Bakazi. Akimba Bakazi agethika vet. Then he came back as governor. Riu arero riu wedi. Menya uri otwara ngari ino. Na tokwa device wabio meherie maai ne pio. Akabona nyiri mwana tokiorosio. Tutirane gateke ati ninje ngari. No ndo muge mugubeteri. Ni nyakugo kuyo. Na ni utambite guku. Kwaja atumia ni maoyoketie muno. Nginya andu amwe family yanyu. Ni marauga ni ma. Ikawega wa baba te isiuru. Kundu matakui. Kana viena guku guo ndiwa kuletwo Jos Kamala. Kana wete ithie kurio gwaku na kware guku ikomanite na propaganda imwe ne mata muno. Mamicha de juru. Yari tu gatite muhindi extra miake na nagi kamigura. Ni rakenda na vote 7.